birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Moto izobera umuriro watse, ariko dikamanze abantu mbashyire mu cyumba ho gato. General Neva ndamufungiranye, General Prime Niyongabo ndetse n'uwo bita Reverien Ndikuryo. Abo bose babarizwa muri CNDD-FDD. Hari impamvu bakingiranye ndetse ndi bubabwire mwisoza ry'iki kiganiro muri rusange n'ugirirwa amahirwe yo kuba wagisoza. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane tujya kuba dukomozo, ariko kandi tuvuga ariko deep. Mu kanya gato bamaye icyitwa imodoka abarundi bakuye mu gihugu cya Tanzania, zikaba ari imodoka z'intambara. Banyeretse ibifaru, ndavuga ati mana yanjye, noneho rwose ibintu bishobora kuba bigiye gukomera. Uwitwa General Neva ashobora kuba agiye kukameza, ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yes, turagenda twinjiye mu makuru indani, tugende dusasanura tubabwira uko situation ihagaze, mumenye byinshi by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda avugwa. Ariko icyo nababwira cyo nuko rwose nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, munyemerere duhita twinjira mu cyitwa gusuza abantu, ariko ibi bibanziriza amakuru nyirizina. Ubu ntabwo nari ninjira mu makuru. Yes, turabasuza rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Coline Mujejuro, bari muri Coline Murangala, bari muri Coline ya Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinigi, bari mu makuru nagiye atandukanye. Tubaye ikaze. Ariko kandi bari Bubanza, Bujumbura ndetse na Gitega, tubaye ikaze muri rusange. Badukurikira rero bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari Tanzania, Kenya, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari hano United Kingdom, Amerika, bari Canada, Ububiligi ndetse no mu Faransa, nabo tubaye ikaze, by'umwihariko no mu ntara ya gatandatu diaspora. Yes, tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima. Turi ku munsi wo kuwa gatandatu, ni ku itariki 7. Ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere tuvuge ku modoka zidasanzwe zimaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, zikaba ari imodoka zigera ku 8 zizwiho kunyaruka rwose, zishobora guhangana na aduyi, by'umwihariko igihe cy'amasaha 5 zitari zahagarara. Izi modoka rero zikaba zerekeye ahitwa za Cibitoke, by'umwihariko mu kanya gato hakaba haraho zigiye kwerekera. Ngira ngo turaje tubyinjiramo mumenye byinshi. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'isinya rikomeye mu ibanga rikomeye ryo witwa Samia Suluhu Hassan ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Aba bakaba basinyanye amasezerano ku kijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ya cyaba kirimo kiyoborerwa mu kwaha kw'igihugu cy'u Burundi, mu rwego rwo kugira ngo mu kwaha kw'igihugu cya Tanzania, mu rwego rwo kugira ngo kibone ubufasha bugiye butandukanye buturuka mu gihugu cya Tanzania ndetse na za South Africa, mu bijyanye no kuba isaha ku isaha Uvira yajya ubu tuvugana Uvira. By the way, nituvuga ibi bintu mwumve ko byakomeye, kuko Uvira ubu tuvugana noneho abarundi basa nkaho none ariyo barimo barirwanaho, kuko mu kanya gato gashize bato y'abakomando b'intare za Sarambwe byumvikanaga amakuru atugeraho yemeza ko bamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Birumvikana yuko rero igihugu cya Burundi gifite akazi ko kuza gukora ibishoboka byose uyu mujyi wa Uvira mwabamwe bakaba bawufite mu bwabo. Yes, ibyo rero byose nibaza kubyubahiriza, ngira ngo biraza kuba byiza. Yes, turaza kukomoza kuri byishane bigiye bitandukanye. Hari amakuru arimo aturuka muri CNDD-FDD, noneho bashwanye bagiraho gushwana, biba ngombwa yuko bamwe noneho batangira guterana umugongo. Ubu tuvugana ishyamba Sigero habe namba y'uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na General Neva. Aba ni bamwe mu bantu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Uwitwa Reverien Ndikuryo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, yamaze kubigarika. Hari uwitwa Kobwabo nawe wamaze kwinjira muri CNDD-FDD, avuga ko isaha ku isaha ashobora gushyira hanze uwitwa General Neva, ndetse uku kumushyira hanze ukaba bimwe mu bintu bishobora kwararika ngogo nyinshi, cyangwa se bishobora kwararika igihugu cy'u Burundi. Abantu b'Imana ikajya nashyiramo pause, nyekiramo pause kuko mba nimo ndadoda. Yes, reka aya makuru aho tuyinjiremo, ariko munyemerere tuza guhera ku nkuru idasanzwe ay'imyitozo rwose y'ababura ukwezi kumwe kugira ngo bapasinge 16,000 birimo birakwera mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka. Ahangaha bikanavugwa ko harimo abarundi benshi
bagera ku bihumbi bigera kuri 11, abandi basigaye zikaba ari Wazalendo ndetse zivanze na FDLR zaturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero bakaba barimo baratozwa ngo ibijyanye na tekinike zo kuba rwose bashobora guhangana na aduyi byibura byaba mu kirere ndetse no ku butaka, bakaba bahangana nk'iminsi nk'ibiri batari banywa amazi, bakaba bahangana nk'iminsi nk'ibiri batari baruhuka, ubwo rwose uko byagenda kose ngo aba bakaba bamwe mu bantu mu gihe baba bapasinze bafasha igihugu cy'u Burundi guhangana n'izi za sarambwe zamaze kwakasha amashokero mu kuzisubiza inyuma, dore yuko batangiye kugenda banasaba kuba bava mu bice bamaze kwigarurira. Yes, ni byinshi cyane rero ahangaha kuri ino ngingo birimo biravugwaho, gusa hari benshi banavuga yuko n'ubundi ntawatoje imbonakure ngo zitsinde, n'ubundi ugasanga byose baravuga ati ni hahandi nk'umuzungu n'ubundi baraza kubatoza, bazi nibagera aho bagiye n'ubundi batangira kuraswa, usange ni bya bindi rwose by'umwihariko bikomeje kugenda n'ubundi bigaruka byongera bigaruka. Yes, reka rero by'umwihariko duhite agira gutya iyi nkuru tunayiveho, ubwo icyo ngomba kubimenyaho ni icyo njye mba namaze gukandagira namaze kwigendera, ahubwo reka duhite tugaruka ku yandi makuru nahoze nsoma ku gitangazamakuru cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari amakuru nabonye rwose yashyizwe hanze na Twitter y'umugore rwose wa General Neva. Ni amakuru yemeza yuko ubu tuvugana ibyo gufata ibibanza byinshi mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibingibi abadepite ndetse n'itegeko nshinga i Burundi ndetse na CNDD FDD n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bo mu nzego za gisirikare bicaye bakabireba bakavuga yuko aho kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongeye kubamo amatora adaciye mu mucyo, ari igihugu ahubwo gishobora kwicara kigatuza ibintu kikabicisha mu mucyo, kuko mu gihe bitabiciye mu mucyo bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ubwo rero rwose ibyo nabyo bikaba bimwe mu bintu navuga ko bikomeje kugenda bituma ibintu biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Mbibutsa yuko ku bashaka kunyandikira nimero ni 072 7959 1 7 reka ndisubiremo, ni 072 7959 muzimbwire. Yes, ni 072 59 7 nanone 1 2 ndumva arizo. Yes, birumvikana rero muze kugenda munyandikira kugira ngo ibintu bigende neza, by'umwihariko tugenda rwose tubasha gukominikana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twikomereze rero tugaruke kuri izi modoka zidasanzwe, by'umwihariko kwisinya hagati y'uwitwa General Neva ndetse na mugenzi we Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Batangiye gusinya ibintu kugira ngo babishyire ku murongo, noneho batangiye kubona icyitwa nk'imodokari cyangwa se batangiye kubona icyitwa nk'ibikoresho byo kuba bakifashisha mu bijyanye n'imirwanire, dore yuko n'ubundi ibyageraga mu gihugu cy'u Burundi ibyinshi byahitaga rwose abifatwa bigafatirwa ku butaka bwa RDC. Ubwo rero rwose igihugu cy'u Burundi nyuma yuko cyegereye igihugu cya Tanzania bakaganira kugira ngo ibintu babihe umurongo, baganiriye ku kijyanye no kuba rwose bashobora kubona ibifaru cyangwa se zimwe mu ntwaro zishobora kuba zafasha igihugu cy'u Burundi mu gutsinda urugamba mu gihe zaba ziteretswe ku mupaka wacyo n'igihugu cya RDC. Ubwo rero rwose igihugu cya Tanzania cyabakenenza, cyabazaniye cyangwa se cyabahaye ibimodoka rwose bitari bike byo kwifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse banajya ibyo bemeranya igihugu cy'u Burundi kigomba kujya gitanga buri kwezi, byibura ngo amabuye y'agaciro ava muri RDC 1/2 rwose ngo kigomba kujya gihabwa Tanzania ariko giciye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero ikaba ari byo bikomeje kugenda byemeranwa kugira ngo ibi bihugu bikomeje kugenda byinjira muri ino ntambara cyangwa se byijandika muri ino ntambara, ariko noneho butuvugana babicishije kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero amakuru nanone namukomeje kugenda nkura mu gihugu cy'u Burundi nuko izi modoka tuvugana zamaze kugera Cibitoke, ndetse izi modoka zikaba ari bimwe mu zishobora kuza gutanga umusada, nubwo nazo navuga yuko bigoye kugira ngo zize gutanga umusada kuri zina za Sarambwe turi kubona zambariye urugamba kuri zina za Sarambwe
aha turi kubona Zariye Kalongo biragoye kugira ngo zize gutanga umusada, by'umwihariko kuri aba bataramu bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Aduyi bamushyire ku butaka muri rusange. Andi makuru atari ivumba ariko mwa bantu b'Imana mwe, nababwiye ngo kijyanye n'amakuru muri ano masaha cyo muze kukimarira, ahasigaye ibindi byose mugende muvuga yuko rwose mwumvishe amakuru adasanzwe. Reka yenda tugaruke gato muri CNDD-FDD ngira ngo tubanze tubabwire ibijyanye n'abayobozi bagiye batandukanye ndetse banamaze guhaguruka. Nabahoze mbabwira abagabo barimo ba Kobwa, nahoze mbabwira ba Reverend Kuryo, mbabwira abitwa Bandakugarika, mbabwira abitwa ba General Prime Niyongabo n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni abagabo rero bisa nkaho bamaze gucikamo ibice. Impamvu mvuga yuko bisa nkaho bamaze gucikamo ibice nuko kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza guhura n'ibyago bikomeye cyane bigendanye n'umwe ushobora gukora ikosa muri abiri, navugwa yuko ashobora no gufungwa, dushobora kumva afunzwe. Ibyo rero bikaba bimwe mu bintu making sure neza yuko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi rwose binavugwa, ambibutsa yuko rwose aya makuru yacu ari guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, abageraho 5 kuri 5 isaha ku isaha, kandi mujye wicunga neza twubahiriza isaha. Nimba ari saa saba ni saa saba, izo zikabije zirengaho 3 cyangwa 5. Nimba ari saa mu gitondo ni mu gitondo, saa moya ni saa moya na 20. Nimba mbega ibintu byacu byose babiri ku murongo mu rwego rwo kugira ngo amakuru yacu rwose ajye abageraho muyakeneye, cyangwa se ngo nimba wateguka avuga ati amakuru agomba kugereza aba arizo saa. Rero reka mpite nikomereza cyane, by'umwihariko ni byinshi cyane birebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngaruke gato by'umwihariko kuri CNDD-FDD, impamvu ikomeye irimo iratuma CNDD-FDD icikamo ibice nta yindi ni abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse abanyapolitike bakaba bari indani muri CNDD-FDD. Hamaze iminsi rero hari byinshi byagiye bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kiri kwikubira amatora. Benshi bakavuga bati biranashoboka yuko aya matora ashobora guhagarara mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ibyo rero ni bimwe mu bintu n'ubundi dukomeje kugenda dukorera amaperereza, tukabona birashoboka, ariko nanone ku rundi ruhande tukabona ntibishoboka. Rero ubu tuvugana rwose igihugu cy'u Burundi gisa nkaho ibice bigera kuri 3 tayari birimo birakomeza kugenda bicikamo hano muri CNDD-FDD, ndetse ibi bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kugira ingaruka by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi muri rusange. Hari amakuru nahoze nsoma ku kijyanye na FDLR ziri hano mu kibira, ni nyinshi koko, by the way ni nyinshi kuko hari aba FDLR batari bake. Ni nacyo kintu mpamya nashidikanya yuko gishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Ni nacyo kintu mpamya nashidikanya yuko gishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu navuga yuko atari heza habe namba. Ubwo rero rwose nahoze mbona FDLR rwose abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi bagenda bazikomanta bavuga bati ese ubundi zikatanyama zageze hano zite, bavuga bati ese ubundi kuki ibingibi bibaho, igihugu cy'u Burundi kikoherezwa abantu nk'abo bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri RDC. Twagiye tubona inshuro nyinshi bayigishije abarundi kuba nabo bagira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka biba bikomeje kugenda bituma ibintu bihindura isura muri rusange. Ngira ngo turimo turanagenda tugana ku musozo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, kandi tuba tugomba gukora buri kimwe cyose tugacunguza uburyo umwete mu rwego rwo kugira ngo abantu bayabona ataryaba umuranzi. Ubwo rero izi FDLR nyinshi abaturage batangiye kuvuga bati n'inkuba nizishaka zikubite zibakubite, kuko ntitujya bakeneye n'ubundi bamwe mu bari kugenda baduteza ibibazo muri rusange. Turimo turagenda tunagana ku musozo, by'umwihariko reka nanabashimire dusoreza ahangaha. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, turaza kugoma tubakurikirana amakuru by'umwihariko hano kuri TV Duniani Kote. Murakoze cyane. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane
umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Kongo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Kongo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura canke ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana, hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga canke nanjye nobivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo n'iki cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi
bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa rero jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bari abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afurika, ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda n'indi ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icyubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uruhagarikiwe n'ingwe aravura. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu
ntawe ukunda Afurika ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byoba ari byiza, kuko yoba ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo. Ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare, bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu bikaduka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo no kurandura burundu menace y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Congo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Congo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo we gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES,
ibyo bihugu bihagurutse igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika niyumvira yuko ari ishema ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ngo Afurika yaba imwe. Nimvira ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida, icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo kuvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyemanga. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. U Burundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR u Burundi buzobashirayo, ba Wazalendo u Burundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None u Burundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje
ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya jenoside kugeza aho babigira politike. Ni nayo politike bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politike y'amacakubiri, politike y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Nimba Uburundi bwaraye ikaze FDLR bugaye ikaze niya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara muri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobahanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye, barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho cyangwa n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 cyangwa twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko nacyo sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo hari igisirikare cy'iminembwe kuba ari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi, bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe ca Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umuvyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bavemwo ibitekerezo byabo. Fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu muhwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira
ntibategane imbabazi zikaba, ntibazane ibintu byo kuboha ngo ni ibintu kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose, baba bloc ya FARDC, bloc ya M23 mu ntambara ntiyabura ibyaha, yaba intambara cyo gutuma